Hello and welcome! Veliki pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o jednoj od najvažnijih stvari kada učimo strani jezik, a to su lične zamjenice. Kako su nam one neophodne za komunikaciju? Njih jednostavno moramo da znamo. Lične zamjenice koristimo da bismo izbjegli ponavljanje jednom već pomenute imenice ili sintagme, pa se njihovo značenje prenosi i na zamjenicu. Zamjenici izražavaju lice, prvo, drugo ili treće, rod, muški, ženski ili srednji, i broj, jedninu ili množinu. U engleskom jeziku lične zamjenice imaju samo dva oblika. Jedan je za nominativ, to jest subjekat, a drugi je za dativ i akuzativ, to jest objekat. U engleskom jeziku subjekat uvek mora biti iskazan. Zato se za razliku od našeg jezika lična zamjenica ne može izostaviti. Pogledat ćemo prvo oblike kada je zamjenica subjekat rečenice. I ili ja. Važno je zapamtiti da I uvek pišemo velikim slovom, bilo da se nalazi na početku, u sredini ili na kraju rečenice. You ili ti. You upotrebljavamo za drugo lice jednine, ali i za drugo lice množine. You are a smart girl. Ti si pametna devojka. You je zamjenica u drugom licu jednine. Are je oblik glagola biti, na engleskom to be, u sadašnjem vremenu. Smart je pridev pametan ili pametna. Imamo sreće što pridevi u engleskom jeziku uvek imaju isti oblik. Znači ne menjaju se po rodu, broju i padežima. Tako će biti smart girl, pametna devojka, smart guy, pametan momak. Ako upotrebimo istu rečenicu u množini, bit će you are smart girls, vi ste pametne devojke. Množinu mnogih imenica dobijamo dodavanjem nastavka s. Dakle, jedna devojka će biti girl, više devojaka girls. Isti oblik zamjenice you u jednini i množini olakšava stvari kad niste sigurni da li da nekog oslovite sa ti ili sa vi. U oba slučaja u engleskom koristimo isti oblik. You are a lucky man. Ti si srećan čovek, ali vi ste srećan čovek. You are je opet sadašnje vrijeme glagola biti. Ti si, odnosno vi ste. Lucky je pridev srećan ili srećna. Rekli smo da pridevi imaju isti oblik za muški i ženski rod. Man znači čovek. You se koristi kada želimo neku misao da uopštimo. Na primer, you never know. Never je prilog nikad. Know je glagol znati. Bukvalan prevod bi bio ti nikad ne znaš. Ali u duhu našeg jezika taj izraz prevodimo nikad se ne zna. Zatim imamo he, što znači on, she, ona i srednji rod it, ono. It koristimo kao zamjenicu za stvari i pojmove. Na primjer, it is on the table. It is je oblik glagola to be za treće lice jednine. On je predlog na, a table je sto. Znači, it is on the table, prevodimo to je na stolu. It se upotrebljava i za životinje ako o njima govorimo uopšteno. Međutim, ako govorimo o svom ljubimcu, najčešće ćemo upotrebiti zamjenicu she ili he. Where is your cat? Gde je tvoja mačka? She's in the kitchen. Ona je u kuhinji. Where je gde? Your je prisvojna zamjenica tvoj i tvoja, a cat je mačka. Where is your cat? Gde je tvoja mačka? She je lična zamjenica ona. In je predlog u, a kuhinja je kitchen. She's in the kitchen. Ona je u kuhinji. It također koristimo kad govorimo o vremenu, klimi ili razdaljini. It's raining. Pada kiša. It's je skraćeni oblik od it is. To je oblik glagola biti u sadašnjem vremenu i u svakodnevnom govoru najčešće ćete čuti upravo taj oblik.
Raining je particip prezenta od glagola to rain. Pada kiša. It's koristimo i kada hoćemo da kažemo koliko je sati. Na primjer, it's 2 o'clock. 2 sata je. Ili it's 5 o'clock. 5 sati je. Oblici množine bit će we, me, you, we, they, oni. Pogledat ćemo primjere ličnih zamjenica kada označavaju subjekat. I speak English. Speak je sadašnje vrijeme glagola to speak, govoriti. English je engleski. I speak English. Ja govorim engleski. You speak English. Ti govoriš engleski. He speaks English. On govori engleski. She speaks English. Ona govori engleski. Ovdje primećujemo da glagoli u trećem licu jednine prezenta, na engleskom simple present, dobijaju nastavak s. He speaks English. She speaks English. U množini ponovo imamo iste oblike. We speak English. Mi govorimo engleski. You speak English. Vi govorite engleski. They speak English. Oni govore engleski. Najlakši način da razlikujemo lične zamjenice u funkciji subjekta i one u funkciji objekta je da obratimo pažnju na njihov položaj u rečenici. Zamjenice koje imaju funkciju subjekta nalaze se ispred glagola i daju odgovor na pitanje ko šta, dok one koje su u funkciji objekta slede iza glagola ili predloga i odgovaraju na pitanja koga šta ili kome čemu. Pogledat ćemo sada oblike ličnih zamjenica kada su u funkciji objekta, direktnog, indirektnog i predloškog. Za razliku od srpskog, u engleskom jeziku u sva 3 slučaja lične zamjenice imaju isti oblik. Izgovaramo ih na sljedeći način. Me, you, him, her, it, us, you, them. Da ponovimo još jednom. Me, you, him, her, it, us, you, them. Pogledat ćemo nekoliko primjera kada je zamjenica u funkciji direktnog objekta, to jest akuzativa. I love them. Ja ih volim. Love je sadašnje vrijeme glagola voleti. I love, ja volim. Them je zamjenica njih. Kraći oblik ih. Julie loves me. Julie me voli. Opet obraćamo pažnju da u trećem licu jednine glagol u simple prezentu u sadašnjem vremenu dobija nastavak s. Peter loves her. Peter je voli. John loves you. John vas voli. He loves it. On to voli. We love him. Mi ga volimo. They love us. Oni nas vole. Sljedećih nekoliko primjera pokazat će nam upotrebu ličnih zamjenica u funkciji indirektnog objekta, to jest dativa. Bring me a purse. Donesi mi tašnu. Bring je imperativ od glagola to bring, doneti. Me je lična zamjenica u funkciji indirektnog objekta jer odgovara na pitanje kome čemu, meni. Ili kraći oblik u ovom slučaju me. Purse je tašna. Bring me a purse. Mike sent him this. Mike mu je ovo poslao. Sent je prošlo vrijeme glagola to send, poslati. Him je lična zamjenica u funkciji indirektnog objekta. Njemu ili kraći oblik mu. A this je ovo. Mike sent him this. Sister told us the news. Sestra nam je saopštila novost. Sister je sestra. Told je prošlo vrijeme glagola to tell, reći. Us je lična zamjenica u funkciji indirektnog objekta. Nama ili nam. News je novost. Sister told us the news.
I na kraju da pogledamo par primjera za lične zamjenice u funkciji predloškog objekta. Look at her. Pogledaj je. Look je imperativ od glagola to look. Pogledati. Her, lična zamjenica u funkciji predloškog objekta, jer sledi posle predloga. Look at her. Pogledaj je. Listen to them. Poslušaj ih ili poslušajte ih. Listen je imperativ od glagola to listen. Slušati, poslušati. Listen to them, poslušaj ih. Uradit ćemo sada nekoliko vežbanja da vidimo da li smo zapamtili sve oblike ličnih zamjenica. Ukoliko niste sigurni da ste zapamtili sve oblike, odgledajte video još jednom, pa tek onda uradite naredna vežbanja. Da počnemo. Podvučene imenice u rečenicama potrebno je da zamenite odgovarajućim oblicima zamjenica. Paul speaks French. Paul govori francuski. Paul speaks French. He speaks French. Mike and Allison speak German. Mike i Allison govore nemački. Mike and Allison speak German. They speak German. Listen to your parents. Poslušaj svoje roditelje. Listen to your parents. Listen to them. I sent Julie the letter. Poslao sam Julie pismo. I sent Julie the letter. I sent her a letter. Time smo došli do kraja naše današnje lekcije. Nadam se da je sve o čemu smo danas govorili bilo jasno. Ukoliko imate neka pitanja, možete ih postaviti u komentarima. Do naredne lekcije pozivam vas da zapratite kanal ukoliko to niste učinili. Pozdrav i vidimo se uskoro!